Sengathi singaphatha kahle uNazaretha abantwana benkosi. Nami sengizohlala phansi ngicela ukudlula nje endabeni eyodwa. In the Benkulu. Angeke ngithi ngayizwa. Ngelinye ilanga amaNazaretha ngaba nenhlahla ngo2012 ngathola itraining eGoli Eskom College eMidrand. Ngihambe kuApril. Uma ngifika eMidrand ngifike nje siqala itraining yethu nje kwaqala kuMay uqala kuitraining netraining. Mase ngisiqala netraining senza lapha itraining sihlangana ke sibaningi ke izizwe ngezizwe sibaningi bese ngihlangana nenye insizwa ngengisho ngegama yaseMaritzburg ebesithi hawe Malambo uyazi ukuthi ngihlale ngibona amaNazaretha lapha kuFacebook ngangadlali mina uFacebook noWhatsApp ithi ngangayithandi nje ithi hey ngithi mina ithi uyafuna ukujoin uFacebook ngithi mina hayi angifuni leyo nto leyo ithi hayibo kunamaNazaretha nje la kuFacebook ngithi mina ithi kunamaNazaretha ngengibone la bekhuluma ngoShembe ngiyazi ukuthi wena ungayithanda ngangisakuthanda ngempela ukukholwa ngalezo nsuku hey maNazaretha ngiBhayibheli engasalifunda from ngaka kuGenesis ngiyophuma nalo ngale kuisambulo ngalezo nsuku lezo ke ngiphekwe emzingazi lapha yana siphekwe emzingazi lapha na ekujuleni sasilifunda iBhayibheli sasabe imthandazo thina yolala nathi lapha yana sishiya abantu bephila uthe ngelinye ilanga uthe lensizwa emayisingitshela ithi hayi ebese ngithi mina hayi kulungile yasingikhombisa yona kwakukhona igroup lapha yana eyayisanda kuba khona ukuthi ivuthelana 156 vuthelana icilongo 156 ansazi noma kwakuyipage noma kwakuyigroup hayi ebese iyangikhombisa le ndoda ithi funda la ngicathi kwakuyipage ngoba wawukhona ungena ngisho ngeke igroup iphakathi ngafunda lana ngabona ukhulunywa ngoShembe lana hawu nasi indaba ezimnandi ngilapha eGoli futhi ngizothola indaba kaNkuluNkulu zakhe lo nkulunkulu engimfunayo engimpilayo hawu cha hayi ngase ngiyajoyina ngawangezela kuFacebook ke lokungibuka ukuthi wenza kanjani lapha angenzele nama password ngiphinde ngikhohlwe nepassword ngiyobuza kuye angenzele lapha angifakele maNazaretha la page amakuqala ngasaphapha ke ngisafaka isithombe zenkosi ngakaza ayifaka kuFacebook hayi yabona nje ungayivula leya lokhu uzana ungathola izithombe zemakhosi ngiyaxolisa kuShembe maNazaretha ebese ngiyangena namlana mangingena lana makulokhu kukhulunywa lapha abantu bayakhuluma uShembe uNkulunkulu uShembe wenza ukuthi uShembe unyanjani kunabantu lapha abafike bengene kuleli page labantu laba uma bengena kuleli page bayamthuka uShembe labantu abathuka uShembe uphinde kuthuke noShembe futhi khona la ngase ngiyababheka labantu ngathi lokhu ngibanothisa siphendula ngibanothisa ngizoyinqamulela maNazaretha ngenxa isikhathi ngiphethe nginalo ngisho newasho maNazaretha ebese ngiyababheka labantu ngagcina ngibabonile ngiyabakhohlwa abanye abawu3 abanye laba abawu2 kodwa khona itop 3 okuyiyona eyayilwa ngempela ithuka uShembe ngempela maNazaretha athuka umuntu into angayazi ayithuka umthuka uShembe ayi yazi babuhlungu lento enhlizweni nami ngingenelele lento kanti la ayi kuthe ngelinye ilanga ngase ngibhala kwakuNovember ngatype nami phansi maNazaretha ngizosheshisa nje kakhulu ngathi ngitype phansi nami lapha ngabhala ngathi hawu ngibhala ngenhliziyo ke maNazaretha hey ngithi mina kodwa ngibhala type phansi sesishilo sathi hayi labantu laba ngoba sithi ngisho ngafunda yiphi incwadi eBhayibhelini abayifuni incwadi labantu laba uyabona nje uSathane lo wayana uyalwa ngisho ngathi uthini uyayichaza indaba kaShembe hayi uShembe uNkulunkulu uShembe hayi uShembe umuntu uShembe uNkulunkulu kanjani ubafundela uthi hayibo uJesu lapha yana incwadi yezenzo wathi uJesu ngumuntu oqinisa uThixo ngemsebenzi abayizwa yonke leyo nto leyo ngisho ukuthi uyachaza wathi uMoses uyokwehlela esizweni ayoba umprofeti ezweni lethi wathumela nomfo wakhe wathi uyoba uNkulunkulu wena umfo wena aba umprofeti wakho yonke leyo nto ayingeni ngathi hayi labantu laba bayizwa lento lona leli iBhayibheli leli bafunda lona leli iBhayibheli la sifunda leli iBhayibheli maNazaretha ingcono bayakona nekamera la le iBhayibheli sifunda lona le 1893 abezwa labantu bathi hayi yini leni ikhulumayo kuthe ngase ngibhala phansi ngase ngithi ngibhala nami ngenhliziyo ngokunyanya ngithi Shembe ngithi uShembe ngathi uShembe enguNkulunkulu ngiyafunga ke manje ngathi ngicela zibonakalise kulabo bantu ngathi ke kuyoba kasiyo uNkulunkulu kubhlungu enhlizweni nami ngibona uShembe uNkulunkulu kanjani lapho bemthuka kanjena abasafi nokufa ngiyacela kulabantu laba bamthuka uShembe ngayizolo baphinde bada bayaphila abafika labantu abathuka uShembe kanti ngicela mlanda athuka uShembe kangaka ngathi hayi ngabhala lawo mazwi nami ngenhliziyo yami ngabhala ngatype ngase ngithi ngizansi operations ibisilima khona operation esayisha hey lashisa ivangeli kuFacebook maNazaretha ngo2012 kwakhona inhlanhla sesasihamba nazo la kwakuthiwa osihlo umntaka Nhliziyo Michael sasungula ama
group sasungulwa Shembe is the way Shembe never fails omaqhawe kaThixo sasungulwa lezo zinto maNazaretha ngiyakhumbula insizwe sasihamba nazo hey abantwana benkosi kodwa kwahluleka kunjalo sithi siyazama sibamba ngapha nangapha hayi ngase ngibhala phansi ngasithi shay operations zibe slim yabona ke manje siyazima ngathi umuntu islim afanele usizibe umuntu angathi mayithi nawu neselodwa nawu nelodwa kanjalo ufuna vele uthula sathi ayisiyathula kodwa ngase ngithi cela uShembe kuthenga November ngoDecember ngisekhaya ngidlela umango nje ngihlala esihlahleni sikaMangwe ngiyabuka la efonini yami hawu ngiphathi i3 emhlophe ne Blackberry hawu ngiyabuka la efonini yami hawu kune invite mangithi ngiyayibheka leli gama ndilijwayele leli ngijwayele ukulibona ngaleli thuku uShembe hayi bese ngithula ngingayinaka aphinde ngokulandela izinsuku nje lokhu ngiyayibona le invite abese ngi-inboxa athi angi-inboxa athi bhuti uSifiso ngicela uaccept invite yami athi hawu nayo ke inkinga ngave yaphendula sometime ngathi usufuna ke manje ukuzophendulana nami ku-inbox ngoba manje usufuna sitholane ku-inbox ke manje sesingabangani wathi ngiyakucela wangincenga ngase ngiyam-accept saqhubeka saxoxa ku-inbox ke uthi bhuti uSifiso nginenkinga yabona ke uShembe uyaqala manje uthi bhuti uSifiso nginenkinga ngikhohliwe mina uthi ngabhaleni ngoNovember uthi bhuti uSifiso nginenkinga ngithi inkinga eyani uthi ensukwini ezimbalwa ezedlule ngicishe ngabulawa zibhobo zibhlungu ngithi mina ibhobo zani ithi lengane uthi umama ingoba mina ngithuka amanye amasonto ngathi musu uqambela umama wakho thani wena uyazibona ukuthi uthuka amanye amasonto futhi awuthuka amanye amasonto uthuka leli lala ekhaya la kaShembe ya athi hayi ngiyaxolisa ngicela ungixolisele kuShembe ngathi hayi ke ngoba usuyaxolisa ngizonqamulela nje kakhulu indaba ende le ngithanda ukudla isikhathi Indabenkulu bese ethi yena hayi nami ke Nkosi yami ngicelele phela nami Shembe ke awu kodwa mthethelele phela kubo January ngangisesikhawini ngiyakhumbula ngisesikhawini ngangithi ngiyobhekela naye lehlasuthi esekhaya ngithi ngiyoyibhekela isikhala sokufunda ongoye ngikhathazekile ke phela nami Nkosi yami ngibona izama isikhala sesitholi ngase ngiyongoye ngihamba nje nami ngithathe ngangisatype ke kudala ku Facebook sasinale style sokuthi mo type ufake lento yokuthi from esikhawini to Unizulu yabo hayi bo mangithi ngifaka leyo nto lengane vele ngi-inbox ngathi isine number yami yavela ngifonela yathi bhuti uSifiso ngibona lapha ku Facebook ubhala ukuthi uye Unizulu yathi mina ngila Unizulu hawu ngithi wena use Unizulu wenzani yathi hayi ngila Unizulu ngizobheka isikhala ngithi mina ntuhlala laphi yathi hayi ngihlala mina eEastern Cape yasho icala la ngapha ngakomzimkhulu yasho yachaza nje ngapha ngakomzimkhulu la icala seEastern Cape ngicathe emampondweni hayi ngithi use Unizulu yathi bhuti uSifiso ngifuna ukukubona ngathi ufuna ungibonelana yathi lengane ngifuna ukubona lo muntu othanda uShembe kanje ngathi hayi namhlanje uzongibona ngasho ngangena eTexini ngahamba mangifike eUnizulu ngafona lapha yana ke euniversity mina ngaze ngiyevarsity kodwa ngabona ukuthi kuneminyango lapha kuyabhalwa ukuthi Department of Faculty of Banibanja njalo njalo lezi konto zakhona kuyabhalwa ama department ithi lengane ngikule department ngiye lapho doro lo muntu bese ngithi mina ngingasachazela naManazaretha ngathi ngisegethini ngathi ngikuphi zonke lezi ndawo zalapho ongoye ngagcina ngayenzanga lento ebengizoyenza mina ngathi ngahlala phansi ngake ngathula ngathi hayi yisatanist kwakusanda ama-satanist maNazaretha kwakusanda ama-satanist ngalezo nsuku ngathi yisatanist ngathi bengizohlala noSathane ke namhlanje angiqamba manga ngiqinisile maNazaretha ngikhuluma into engayicabanga emqondweni wami ngithe mase ngiseTexini sengibuyele emuva ngahlala phambili eTexini ngangithandaza mina ngiyasaba ngumuntu osaba onovalo ngangithandaza ukuthi namhlanje bengizohlala neSatanist ngiyacela Shembe ukuthi ungisize ngifike la ngiya khona ngoba sayiginqika imoto lapha ngo2012 2015 ama-taxi aginqike kakhulu maNazaretha bekwande lento ukuthi yisatanist kakhulu ayi ngaminca ngaze ngafika lapha esikhawini mase sifonelana ntambama hayi kwenze njani asibona nanga ngoba nefoni egcina ngasangena hayi mina ngicine sengihamba ke usizakela ngisizakalanga hayi ngihambile ngabamba itaxi angazi njani njengamanje ngisenanda kusisi wami kodwa sikhona imoto ezosithatha isise ekhaya Eastern Cape njalo yachaza into enjengalezo ngathi okay nokulungile yabuye ngelinye ilanga ngithema sengisegoli ngathola yaphinde yangifonela ngitshela ukuthi uSifiso yazi ngabuyela okobheka isikhala ngangasithola kodwa umngane wami uthathiwe kodwa mina ngiphase kahle ukunaye yasingithinta ke lonto maNazaretha sengiyathinteka nje namo sengiyabona uShembe uyamshala umuntu lomntwana ngoswazi ngase ngithi ngiyasheshisa nje ngoba nginqamulela isikhathi ngase ngithi mina ayithandaza la ukhona
ngiyakhumbula sasizoya ukudla besidla ke restaurant ebesidla kuyo lapha ngase ngithi ngicela uguqe uthandaze la ukhona zicelele wena kuShembe uthi Shembe nyazi phezulu ngicela ungithethelele ngoba lento ukuthi ulokhu ucela kimi ucela uthi mina ngikuthandazise ngathi ayizwakala ngaphatha kabi kakhulu mase ngitshela ukuthi isikhala sokufunda akasitholanga umngani wakhe usale wasithola kwaba buhlungu nasenhlizweni yami ke eNazaretha ngase ngishiya ifoni yami ke lapha yani i-C3 emhlophe ngahamba ngayodla ngabuya I think 1 hour mangibuya ngafica ama-miss calls ayi-10 ne-message eyi-1 ngangena ngifunda i-message awu futhi uSifiso kanti uShembe unjani kusho i-message ngicake-ke nami ukuthi uShembe unjani bese ngiyafona futhi iqale futhi mayiphinda lo muntu athi bhuti uSifiso uShembe unjani angibuze lo mbuzo ngithi mina uShembe unjani ngani ngithi athi lalela yathi khona indlela ayikhuluma uXhosa lo sisi wathi khona into indlela wathi lalela khona indlela akhuluma ngayo man ngesixhosa wathi ufuna ukungixoxela ngase ngithi ya wathi lalela ke mina wathi ucawa eAfrican gospel icawe lakhe wathi thina siyanxiba amabhloku uthi ke kodwa ngayikhulula ibhluke nganxiba iskate ngoba kulicawa yeni ngiyaza ninxiba ibhluke ngathi okay wenza nendaba uthi ke ngithe mase ngiqedile ngase ngiyaguqa ngiyathandaza ngithe mangithi ngivala amehla ngikhuluma inganekwane okokuqala amehla angavaleka ngithe mase ngiwavala okwesibili aphinda angavala uthi ngithe mase ngithi ngivala amehla okwesithathu kwavele kwehla umkhulu wamaphambi kwami ngithi mina umkhulu ngaqala eNazaretha ngase ngiyathuka ke umkhulu ome phambi kwakhe athi umkhulu onjani loyo wathi umkhulu onxiba ingubende emhlophe uthwele umnqwazi omnyama uphethe induku enesiphambano ngathi mina umkhulu utheni lo mkhulu kuwe wathi uthelo omkhulu ufike wathi isandla wathi cela yonke into oyifunayo ngithi mina wasuthini wena uthi ngase ngiyakhuluma naye ngamtshela uthi ngithe ngisuka lapho lo mkhulu wasesisuka wanyamalala ngase ngithuka ke eNazaretha ngaba novalo ngathi ayingangani ngaqala ke manje ngathuka yasiqala ke washintsha lo ngikhuluma eNazaretha ngomuntu mina bethuka uShembe abasekho njalo laba abanye ngale abazi kwenzakalani behind the scenes ngalena ziyabuya ziyamkhalela kanti uNkulunkulu uShembe eNazaretha kuyenzeka wena uthi ufuna akhombisa abantu bomhlaba uNkulunkulu bakhe kanti uzokhombisa wena ukuthi yena uNkulunkulu angakanani kuwe ngoba into kaShembe eNazaretha akusiye yabanye abantu eyakho wena noNkulunkulu wakho ngoba uma uhamba kulomhlaba uyofica uShembe ngale suwedwa kobe ngena muntu icala lakho lobe lithethwa uwe noShembe kuphela bengekho abanye abantu uthi ke seyaqala ke manje siyayithanda manje lento ubona into angaza ngayibona nami engakaze ngayibona ngenhlizweni nange ngaze ngayibona ngazi angiyazi uthi ke ngifuna ukumbona ke manje uShembe ngifuna ukumbona ke lo Shembe ngiyayinqamulela kakhulu ngifuna ukumbona lo Shembe bese ngithi mina kwakuzoba uMarch ngase ngise Dennisville eFree State ngase ngithi mina uShembe uza ngapha eMampondweni angisazi inkosi yayiza uya kumkhumuza lemize ngapha kuhambisa uMarch 10 ngathi uShembe uza lapha yathi ngifuna ukuya lapha yathi ngifuna ukuthi ngiza la kusekuthiwa kusebuhleni khona ngike nginizwe nithi ebuhleni kuhle ngathi uyazi kathi uthi ebuhleni indawo enhle ngase ithi hayi okay kulungile ke nami ngizokwehla ngesikhumbuzweni ukuphela kwayo lenyanga kuzoba nesikhumbuzo senye yamakhosi so nami ngiyehla ngiyakhona esikhumbuzweni senkosi uThixo nenkosazana angisazwa isikhumbuzo sokuqala yini leso noma sesibili ngathi hayi nami ngiyehla kwase ku2013 ngabo February March ngathi nami ayizokwehla nami ngisikhumbuzo ngathi ngizokuthatha ngikise umfundisi yena uzokuthatha akuyise kuShembe ebese wena uyaxolisa kuShembe bese uyasho kuShembe ukuthi uboneni kwenzakaleni mawusubuya kuShembe ngizocela lento ayisho uyenzakele ubuye uyibhale phansi kuFacebook wakho nasemapage nonke ufakaza ukuthi kwenzakaleni ngisheshisa kakhulu ngaba ispeed esiphezulu kakhulu eNazaretha bangifuna uqeda indaba kuphela isikhathi siphelile ebese kuthi ngoMarch ngelilanga ekuseni nje imoto imile lapha ngaphandle ikhondo esihamba ngayo mase kwi-training sasesisema power station ngangiye Grootflake hayi ungena icall ekuseni ufona yona lengane hawu bhuti uSifiso njani ngithi ngiyaphila ngithi akwenze njani angifonele ekuseni ngaka kade ngiyakuchecka nje okay cha kulungile ngiyabonga angena emotweni ngahamba uma sengihambile ntambama angazi nje nami bese kuthi uyabona eNazaretha mosuyitshela na uthi hawu na unogwaja usubambile na unogwaja futhi phela nami sengilindele ukuthi ngifuna lo muntu abhale khona kuzophendulekana laba ya lento akayisho ngifone ntambama cinga lungeni Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday I think Thursday or Friday cingo alungena lengane hawu
inyamazane yaphunyuka kanjalo. Izobachazela nini manje abantu ukuthi ushembe njani? Cinga lisangeni blockiwe ngisho manje asakhona ukufona. Bese ngena udade wabo nge-account yakhe. Khona lento oyenzasho ku Facebook ukuthi omunye umuntu akhona ungena account yakho. Athi hi, angazi wathini noma wathini. Wathi I'm late sister or I'm sister. Wabhala into enjengalesiLungu angisazi ke mina ngifundanga. Kodwa wabhala into enjalo nje. Ayi washiya inamba lo sisi ngase ngiyamfonela ngathi hawu bese sawusho kwenzakaleni. Angisabona nalo wa late mina lo yena. Athi yena hayi ushonile. Ushonile. Ethi ngithi kwenzakaleni athi hayi ushayiswe imoto uthe nje maye behamba nomngane wakhe emgwaqeni kwaphuma imoto yamshayisa washona. Imshayiseni ni imoto ngolesihlanu odlule. Lo lwehlane ngifonela ngale kuseni. Athi uyangichecka ngalezo ngabo 11 washawa imoto washona. Hawu ushonile ngaze ngasevele ngangiwelda lapha ngangiseyewelda ngaguqa kwi-cubicle yami ngathandaza awungabuza ukuthi bazomngcwaba nini bathi bazomngcwaba kusasa ngathi abazomngcwaba kusasa ngithothale ngitholeke ithempelini ngifike ngimnikelele kushembe ayi ngaguqa ngathandaza ngathi inkosi ngicela uzumkhumbule ukhumbule umoya wakhe la uhamba khona Manazaretha indaba kaShembe ijuli manje ngase ngiyibuza ukuthi hawu lento uShembe ke manje ayisenzakalanga ngalendlela ngase ngithi uNkulunkulu wayefuna ukuzokhombisa mina uShembe ukuthi uNkulunkulu yingakho Manazareta abantu mabethu uShembe hayi nithi uShembe uNkulunkulu bathi nisho kanjani uShembe uNkulunkulu fanele abantu sibafundise mina ngiyangithanda ukuthi masithi abantu uShembe uNkulunkulu sibachazele ukuthi sisho ngani ukuthi uNkulunkulu uShembe ngokwemsebenzi yakhe uNkulunkulu nangokufela nje kwakhe ezulwini Manazaretha uShembe uNkulunkulu uma bethi hayi ngani thina sikhonza uJesu uShembe umuntu uthi uJesu umuntu oqiniswa uNkulunkulu ngemsebenzi yakhe Manazaretha ikinjalo nje lento kaShembe ayikho enye futhi esiyifunayo ngakho ke sengiyacela nami sengizohlala phansi ukuthi uNkulunkulu asikhumbule Manazaretha asiphe ukubambisana sakhena umuzi kaNkulunkulu ngothando sihloniphaneni sithandaneni sibekezelaneni sixolelane futhi Manazaretha sicele nje kakhulu njengoba desho baba Mahlangu ukuthi kuyenze kwesinye isikhathi sikhubane ikakhulukazi makusetshenzwa nje kanje nalo ozokhuluma kwakhe nalo kodwa kubalekile ukuba iNazaretha elithethelelayo ebese siyakhumbula ukuthi uShembe wasehlela la Manazaretha zazi ikhona uShembe wayengehla ko Nigeria wayengehla eZimbabwe wayengehla noma ikuphi uthi uShembe mase sentabeni uthi okwesihlanu ngifika la lokhu wayengehla noma ikuphi singacabangi sijabule thina sithi hawu hey lento into yethu le wayengehla noma ikuphi niyambona manje ubheke koSwazini niyambona manje Nigeria ukuthi kade kunenkosi yaseNigeria basobhani ke Manazaretha asiyithandeni lento siyiphathe kahle ngoba ngelinye ilanga ngake ngezwa mina omunye ubaba angifuna ukukhuluma igama lakhe le eCameroon kunentombazane okuthiwa yahlangana noShembe emkhathini yayisatanist iginqa amabhano utheme yonke nqibhano yahlangana noShembe umuntu obhala uShembe la ngemuva ubhala ukuthi Shembe la ngemuva kwathi yathi misibuza kwathiwa lo muntu hayi le South Africa kodwa bayeza abashumayeli bezilwakhe bazokhuphuka bayoze befike phezulu nako Cameroon liyahamba ivangeli lonyazi lwezulu sengathi singaphatha kahle ubuNazaretha sithi nathi siyiphathe kahle uNkulunkulu asiphe lokho ngiyaxolisa ukudla isikhathi sikaNkulunkulu nakwabangcwele inkosi ibusise enikuzwile amen Indabenkulu Indabenkulu
Indabenkulu. Indabenkulu. Indabenkulu.